Ukule bakhona emakhaya manje sicela ukuchaza insebenzo kaDlamini Mthandazi. Nganimukela yonke indawo Swaziland, America, Zimbabwe, Botswana, Maputo, Jos, South Africa wonke ngiyabingelela umthandazo okhulumako uDlamini. Ngiyabonga ukuthi nilandela YouTube channel yami. Futhi subscribe futhi na comment. Inkosi nibusele kule bakhona emakhaya. Ngiyathanda bonke abantu wena imali. But yazi nofuna ukuphumela ufuna uyimisele. If ufuna impumelelo yakho ephambili, imisele uhlale phansi. Alright. Soqala ngana program incane. DR MTHANDAZI Dlamini futha geza khuluma. Isigezo ezozalana lesi. Uyafutha, uyageza, uyakhuluma, ulunga into zakho lapha kuvuleka imali, kuvuleka inhlanhla ube negazi uphumelele. Isigezo thathe nothi nethuze lemnyama liyasuka kahle kahle. 100 rand la. 100 rand la. 100. Sibe no go one nyamazo go one. Na. Khandlela ibovu, senze khandlela ibovu, cuma, geza, phalaza. Uhlangene kuningi lapha ngevale even iphunga la khona. Ukhipha lokungcolo kaphathe egazini lakho. Ifuna ukungcolo egazini lakho nephunga elibi nophefumula noma ngiphila abantu unukela abantu nesicitho ulunya wonke umzimba ucabana kakhulu umuntu wakho ongathini ozwana naye friendship usondana naye abantu bakinto engakhulu nje endlini nje senenukelana uva nje uyacasula na ugeze ngaloko wafutha ngako iyaphuma lento leyo kuwe emzimbeni wakho usale alright la uqowani lo ungalethandi wesicisho qowani yafutha yageza uyakhulunyiswa lapha ke siphethe inkuzimana ngempela lapho lokusmith owenhlanhla uba negazi endlini into ezinjabule umuntu wakho wesilisa nakubelungu bakho emsebenzini abantu abakweda abantu bakujabulela nani abacawa igama lakho ukwenza ukuthi ube negazi lokho ufaka amanzi nakho ugeze ngako ufuthe ngako uphalaza futhi lapho lokusmith nawo u100 rand ubukele sakheke lentambo entsha manje sakhele intambo le isebenza kakhulu intambo le i100 rand inefindo la nedemejiso ivimba imoya emibi ebusukuma ulele noyigabe ekhawula kakho futhi iyahlala emotweni kuwe ivikela imoto yakho iyalwa nabo bakuthakathaka nabodikoloshi lamlabi ebusukuma ulele ukuthi ungaboni imoya emibi entweni zakho ozenzako iyavimba intambo le kakhulu kule bakhona emakhaya iyasebenza kakhulu ivula ini nenhlanhla kule bakhona emakhaya yinyo ke intambo le esebenza kakhulu entweni zakho oyifuna so futhi uyayikhulumisa ukuthi ufuna intambo yakho yenze ini nani intambo yakho le uyayikhulumisa bese yenza lokho wena okufuna kwentambo le uyayigaba ekhaya nimhlele emotweni nimhlele ekhaya lapho sekuba namanzi na amanzi anemali akhathi amanzi nakakhulizwa lamanzi la uyawathela mawufutha noma ugeza nomphaza awenhlanhla uyawaphuza futhi wenza futhi nangawe ijuice abuhisiwe lamanzi la abusekile yona imali ifakwa yimini imali yala nawo amanzi empophomo lawo amanzi edam lawo asebenza kakhulu lamanzi la kokufisile asebenza lamanzi la wona awumalini 50 rand intambo 100 rand so manje nje it's 450 nase kanje sibe nempepho le sebenza kakhulu impepho le nayo uyayibhunyisa uyishunisa ikhulu into eyifunako uthi kudenga kangakanani nkenke ngisakuposela sekunikeza impepho lezi u4 impepho zila hlanganisiwe le impepho lezi 50 rand la uthi ngiphethe 500 nawufuna amanzi lanka nawamanzi amanzi empophomo ayalo ke lamanzi la awu 150 lamanzi lanka imali ke khona ifakwa nguwe la uyageza uyafutha uyakhuluma insebenzo le kaDlamini Mthandazi kule bakhona emakhaya iyawunisiza kakhulu noma ukude zama ukuthi ukhulume nathi sikwazi ukuposela sekunikeze UK, America, Swaziland zicela sikhulekisa kule bakhona emakhaya nathi sifisa impilo yethu iye phambili sifisa ukuthi la khaya singahlupheki ngezimoto zokuhamba okuningi nje kukhanye nakithi ngoba umuntu ngabantu so amanzi uyaphika amanzi mawafuna insonzela ekhaya mayifuna seyonke uma ngingaphosisi ithi 550 uma kanje nje uyibona phansi 550 insonzela ekhaya so mase kufaka lamanzi lanka lamanye lanka ithi 600 insonzela ekhaya lokho nje kusebenza kakhulu ngoba lapha khona emakhaya ngikho khona ekhaya uzawuphila futhi uzawusinda into yasizona eyodwa ukuthi uthembele kuNkulunkulu uzoba kuye nawe sepititif kuhlala lapho ngilaphela khona khayithi kulapha ekhaya eSwatini ihletsheni kaHlathi ngimthandaza kulaba khona emakhaya ngimisele kakhulu ukuthi ngimsize njengoba ngibona ngena phakathi emanzini ngijula ngithandaza ngesiphiwo samanzi kulaba khona emakhaya oh thu mashini moya phela ukukhuluma nobe kukunini umoya la sewufika umoya uyakhuluma ngibona khona ekhaya noma ukuthi akakanani uyafona sikutshela inkinga zakho sikutshela ukuthi umoya uthini
sibona kwenzakalani. uNkulunkulu kuphela waziyo, uNkulunkulu wasipha iphi sinisize bona bakhona emakhaya. Mphathane kahle, ngiyanithanda bona bakhona emakhaya. Covid seyize manje yadamba. Lokhu sibambisene sikunye sikanye kanye. Inkosi mayisize sakhe imizi, sithenge imoto, sifuye inkomo, sifuye imbuzi, sibe nezimfuyo nje, sibe nabantwana, kube namakhaya, kuvuka imizi yethu, sibe nenhlanhla, sikhonze kahle nje nasesontweni. Mbona khona ekhaya, mina ngikholelwa for ukuthi ngisize wena. Mbona khona ekhaya, noma bangathini abantu bayagcekana, but ngokwazi ukuphumela nje ngegama la Jesu kuphela. Kukhona mediki ukuhlangahlanganisa, ngaba ngamanzi, ngaba yiswasho, ngaba umuthi, ngaba ikhandlela, ngaba ukuzila. Kukuwe kunini ongakwenza ongenza impilo yakho ihambe phambili. Ungahlali phansi. Inkosi kubusise. Ngiyabonga. Ngifonela lapho bese uyakhomenta, subscribe babona bakhona emakhaya. Ngiyakhohlwa phela ngifuna ukusenda nami ngifike phambili nempilo njengoba nawe ufike phambili nempilo. Ngiyabonga.